Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat Al-Jauziyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu pesan yang dapat kita ambil pelajaran atau hikmahnya pada waktu yang penuh mubarakah ini ialah nasengi tomacata rekomelo ki mancaji atas suku risesene pong Allah Ta'ala angka ki simata pangajai iya lupita di pakanja kilo pita na inapa ipaket sampai tak sampai na lopita atau layar na inapa pakai ki bise masa ajuna tegena na masu tomacata ipangajai lopi narampe Andre Guruta Imam Al-Ghazali di makadana jadi di safina fa innal bahru amik, perbaharuilah, percantiklah, pakesingi, ya gaya-gayaiwi, agar tak nasur gaya-gaya itu panditata as-safina lufi, fa innal bahru amik, nasaba iya tumaku kue pada engkamilo yang oloi tasik tema kalawanna, tasik tema kalamunna, nareko lopita dena makasi ajunna, dena matad bahanna, wadini koritu ancaji ki tau sabu orang yang tenggelam dalam lautan menuju akhirat. Sahabat Al-Jauziyah yang dirahmati Allah, aga nama suatu pandritata ipang aja lupie beton na ada iya lupie angkai koritu majello iri sisena tepei ipa kesingi pape jepue ripong Allah Ta'ala nasaba iri rupa tawe anak apa na adang de tu yemanana angkai atari sisi na pong Allah Ta'ala. Nasabak memang nih anak apa na ada dua kedudukan dari sisi na pong Allah Ta'ala. Yang pertama angka anak apa na ada dari telai tau ripancaji anu ripancaji na pong Allah Ta'ala. Angka to anak apa na ada risisi na pengallahu Ta'ala punai deraja ata. Jadi de imanana ili anak apuna ada angkaki mancaji ata risisi na pengallahu Ta'ala. Tega ple riasan ata. Nah yamu riasan ata iya naritu tau iya si matai maturu eri perintah na pengallahu Ta'ala. Nani ngiri papesangkan na pengallahu Ta'ala. Na jamamaring sina na perintah pang Allah Ta'ala ina riasanya ata na yakia anak apo na ada ngisi mata luta-luta iparintah na pang Allah Ta'ala maka di pang Allah Ta'ala paka disempajangi pegawi sempajangi bani tawari masigi engkamu paki mabengkuri bola ari galuta bani tari masigi engkamu paki majamari kantorota bani terima sige ang kamu pati sibu muru silalungi iya urusan linota. Narikuri pangajari kiri padata umasalang atau ripadata ripancagi tidak nadecengi. Tetapi wang pelata nyapiang yasang halita ipakasiri. Narikong kakipunay la sama kui tapahang magada. Iya rupal iya saya sama atari pancaj saya sama anuri pancaj dan niaka atari sisi Allah Ta'ala
sahabat Al-Jauziyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ipakasifat kejepuri pong Allah taala iya nalala na wadiki mancaji alta salama rilino makotoforo salama risrimondrina pong Allah taala. Na sebab iya tuji nama tanah rijama si di perintah na rekode ipahami de ijapuni ga iya ro perintah ki na ni aga tujuan na iya ro perintah makotoforo ni ga idi risisian to ma perintah si de karyawan misalnya na rekode na pahang alena makada iya ro pale iya karyawaka risisi toko nareko referentai ri atasanna ri ponggawana majapunna matana i alina matana iro landro alina pego iro parentai nasamali de na pahini ga parentai de na pahin makar ala kedudukan dari sesena ponggawana sino masalah melebihi yang karena masih Allah Ta'ala nareko japune pong Allah Ta'ala makasih pape japue insyaallah malomo ni jangan sini parentai aga nasu lama tasawufta man arafa nafsahu faqad arafa rabbah na nigi majapui alena najapui to itu puanna nigi majapui alena betul na ada nigi ga pahang alena na pahang alena oh iya ata karo iya anu ripancaji ka mesu ka minta taja dega ga pakul aku sangadina el ulle na mana mi pong Allah Ta'ala la haula wala quwata illa billah. Dika agak masuk minta taja langsung mapunne jabatan matandre masuk minta taja langsung punne warampara malapo nih mau mega kejadian itu masuk minta taja tak wenangi namuni wenna dega di TV deto naga waju di TV deto ga aga warampara di TV iya na salah satu bukti maka iya ro ide rupa tawe dega ada pakulle tak niga pale punai pakulle niga punai pangilora yan arito sangadin ng pong Allah Ta'ala namo melo ki sogi talanggalanga na rekode na puino pong Allah Ta'ala de non lejaji namo melo ki punai pangka jabatan matandre na rekotannya pong Allah Ta'ala puilo de na ulle punai ki pangka jabatan matandre oleh karena itu ipakasnya pape jopwe peku kicara na melon marape si kipong Allah Ta'ala rekwiri si mata malupa iri niga riasa puang niga wajiri sompa niga wajiri tauri niga wajiri turusi mapad di bubuata yok kami mangulo ko sandroy aga napola ko sandro ya to na rijama maka de pon sandro napi mapad di bubuambo na sabadenan kamu sere kuburu na nenemu dari makwal naro nasabak mabela kubur na nemo ay namuni manu ngugeri nauzubillah nare kumakasin papejo kue aga siang setengah cata onangi paket tak ni sampe makasin lopita pura ni iparesa ajunna wa matanda ni masa ni ajunna tanan aju tabu ipaking lopie ya siap nih barangka aga pemberangkatan yang dari itu syariah ipaket iya ro sampai ipaket dei syariah na agamai aga na perintah kuat tak jamai maka puata asam payaki apuasa ki asak ki ake buki sifat ampe madecing aja mu pediri pada muri pancaji ya mana ro mancaji perintah oleh Allah Ta'ala ipakat ini sempajangi ipakasni cara tamas sompa ipajokari puasai nare koramalangnya di naga kalata nah sebab ia tu puasa tanyam tu jibau makan dan menahan diri dari makan dan minum nah ya kairo puasai namuni mata tak ipa puasa tu lima tak ipa puasa tu timut tak ipa puasa tu ingat tak ipa puasa tu lima tak gangka dan sebagainya ipa puasa mana mata tak ipa puasa hari 7 rumaja aja iritai
Apalagi maku kue zaman modern serba internet yuk karena YouTube biasa le judulnya le gambar namen re. Ipa puasa ingat tak aja nih mau anu masalah. Ipa puasa timur tak aja nih si matang kaki puji puada anu majai. Si matang kaki puji puada cerita yang anu majana bali bolata. Si mata isapara mitiga ke wadin na yor bali bolata mancaji matuna. Ipa puasa di mata aja kinang kemarin aku tanya agata aja kinang kemarin aku dena halala. Jadi itu puasa bukan hanya menahan makan dan minum tadinya. Nampi tu makan itu pandai tata nanya tu ma puasa nare korang malani iran teni setan betuan nare kui paket dia ni puasa ma bela itu anu wading pada beling pilih kita pada setangi. Nah sebaya tu ma puasa dia na bati-bati iya tu godaan na setang maka setangnya ya rupau na ya anu kadang aja na melau. Nah sebab maka si puasa ta maka si pape japuta metau kiri pengalatan atannya metau kiri punan apa we iya jajal apa tahu we mau puasa ki ita bari bola tak masalah salah kedona nanya kena salah maka si puasa ta maka si pape japuta dia jadi ipau jana tahu we dan lain sebagainya. Minggal ada contoh-contoh ngerti agama ada. Pasu bisa keeng, mereka narapi ini si pasu ke warang perata, tepasu ni. Nah sebab iya tu warang perang angkeri boleh tanya tu apun-apun nataje, engka apun-apun nana saja seletak. Iya tu warang perang jabatan bahkan keluarga anu nama ni pengallahu ta'ala. Jadi wading makada nareko na pinreng ki Allah Ta'ala yang kata tu parentana makada pasui wiringi anu to perlu niga saji seletak ma perlu nabutuhkan iya ruang para titipan na Allah Ta'ala tangarengi. Nah sebab iya tu bali bolata dalena bali bolata angkai kuidi perantarana kuidi oleh kupang Allah Ta'ala paturu kuidi untuk iya lengi bali bolata. Maka ibu andre ki mega yang ngarangi balik bolata aja napi mawari pin apa itiwi ini mega kada jama kue maka ibu misalnya bubur iya paling ngarangi balik bola nare kula mula musim bubur iya paling ngarangi balik bola nare cecok yang berat nah iya paling ngarangi balik bola nare konandre api duit nandre api bolana nah pinasadari maka dawi iya ruple warang parangi iya rupale belo-belo na lino narikotan niya alena salaiki idi salaiwi dua bawar muslim. Sahabat al-Jauziyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nariku makatali sampai maka setonan nangit lupi ya agak sipaki butuh kaya itu sapaki aju matadda ya wadini mubisi dayung. Nah sebab ajakan mana yor dayungnya bisa tak marapo nih bukan ni ajuna napi si saya garong aku tasi na polo nih aga betul na nare ko makas sini pape jepue ibakar dini syariah angkani pasi sompung ni asi sompung lolota daripada tari pancaji nare ko malolo kipale ihargai iya rumah cuai nareko macuai kipale isayangi iya rumah loloi aja tuh si naidi macua idi patandra aja tuh si idi malolo idi pacobi-cobi sini no masalah lebih yang kere masalah Allah Ta'ala jadi upan maka sini pape japue ipakat deni syariah ipakasini asi sompong loloi insya Allah iya na mati mencari saya ata marepe ata salama rilino makotoforo salama resrimon rinne pong Allah Ta'ala iya na riyasa yang ata matappe iya na riyasa yang ata matappe tulinuli pong Allah Ta'ala na korang ya ayyuhalladzina amanu tete nere akurang igano pangolina pong Allah Ta'ala lor sinin matappe ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam ya ayyuhalladzina amanu dan lain sebagainya
Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya dan lain sebagainya. Oleh karena itu, areko melo ki mancaji ata marpi, melo ki mancaji ata madecing, melo ki mancaji hamba pilihan, mutang dari surga na pong Allah Ta'ala, lolongot pamasinanya barakan na pong Allah Ta'ala, angka ki si mata, misan puata, pajok keperintah na puata, ay napa, ipasisompungi, asisumpung lolota daripada tari pancaji. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wassa'adah. Summa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.